Od keramičkih pločica ekskluzivnih italijanskih proizvođača poput Vive i Bisadze, preko sanitarnih uređaja čuvenog Duravita pa do Henskor armatura, tuš baterije i hidromasažnih uređaja ili pouzdanih i tehnološki savršenih Made in Germany hupe tuš kabina koje besplatno montiraju autorizovani hupe montažeri, Aqua Butik predstavlja prostor posvećen estetici intimnog. Aqua Butik je uvek tražio, da kažemo, rešenja koje su najkvalitetnije, najbolje, ajde kažemo, u Evropi. Ono što je okosnica naših programa su brendovi koji su stvarno u celom svetu to isto, nismo to mi smislili ili uradili tako. Nama je jako bitno, kažem, kao i na startu, kada smo otvorili ovaj salon, da kvalitet proizvoda, tehnologija izrade, tradicija, budu na najvišem svetskom nivou, a da onda na kraju u to dodamo, recimo, dizajn.